nongeye kubasuhuza inshuti za Dante Vibes. Iminsi yari ibaye myinshi, uyu munsi rero ngarukanye iki, wowe icyo urasabwa ni ukunkurikira gusa. Muri iyi minsi rero hamaze iminsi hari ikibazo cyo gusakaza videwo z'umuntu akaba yakwinjira muri telefone yawe, akaba yajya mu byo udashaka cyangwa akaba yagukorera ibintu bibi biturutse ko yakwinjiriye muri telefone. Baye urugero rwa hafi nk'umusomyi wacu Yampano, kuri iyi mihanda murabizi byamubayeho ukuntu bakoresheje telefone bagasakaza amashusho yiwe y'ibanga, kandi aba telefone ari pasono, ubundi telefone ni pasono life y'umuntu. Uyu munsi rero ikintu ngiye kukwigisha ni uburyo bwo gukora protection ya telefone yawe, ku buryo umuntu akiyikoraho, atari wowe, ihita ijyamo password. Urumva ibyo bizakurinda iki? Bizakurinda ko umuntu wese atakwinjira muri telefone. Nta kindi rero biri bugusabe, nk'uko nari mbikubwiye rero, nta kindi biri bugusabe ni uko nkurikira tujyana akantu ku kandi. Ndabizi ko uzanshimira nyuma. Uraza muri setting ya telefone yawe, numara kuza muri setting ya telefone yawe uyifungure. Numara kuyifungura uramanuka, dusanzwe dushyiramo protection cyangwa se security. Uraza ukanda hano handitse ngo security. Numara gukanda kuri security uramanuka hasi umanuke hano handitse ngo fifth protection. Numara gukanda kuri fifth protection rero, nkuko uri kubona aka video, urabona ko umuntu yari afite telefone undi akiyimwaka. Urabona ko yisijyamo urufunguzo, yisiba locked. Umuntu araje amupope telefone, iba locked. Ubwo nta kindi kintu yayikoraho. Ubwo rero uramanuka hasi gatoya, uze ufungura aka kantu kanditseho ngo fifth detection lock. Ugafungure ukande OK. Umanuke nano hasi aka kabiri kanditseho ngo offline device lock, nako ugira ute ugafungure OK. Nurangiza ubu tayari iki kibazo uraba ugikemuye, nta muntu uzongera kwinjira muri telefone utabishaka. Niba aka video kagushimishije utibagirwa gukanda subscribe, like, share ndetse unatere comment.